Nationalbibliothek ass 2019 an Hirtneidgebei Kirchbierg geplënnert. Sie ass die gréste patrimonial- a wëssenschaftlech Bibliothek vum Land a fir jidderen ab 14 Joer gratis zougänglech. Eng vun hire viele Missionioen ass et Altpublikatiounen aus Lützeburg oder iwwer Lützeburg ze sammeln a fir Zukunft ze erhalen. Patrimonialbestand vun der Nationalbibliothek sinn immens vielseitig. Vun den Handschriften aus dem Mittelalter, Inkunabelen, historisch Karten, Pläng an Affichen, ewéi och Gravuren, wertvoll Aben an esouguer Partiture vu Lützebauer Komponisten. Die Nationalbibliothek zielt méi wéi 1,8 Millioune gedréckten Dokumenter aus Lützeburg mé och aus dem Ausland. Als Leser huet noch 24 Stunden op 24 gratis Accès op Tausende vun digitale Ressourcen. Die Nationalbibliothek geriert e Verband vun 88 Lützebauer Bibliotheken, zum Beispiel auch de Bischerbus. Sie assuriert Kooperationsmissionen mat internationale Partner an engagéiert sech fir digital Innovationun. Die Nationalbibliothek bietet regelmäßig Konferenzen, Ausstellungen a Workshops un. Sie ass viel méi ewéi just eng Platz fir ze léieren oder fir d'Bildung an Dokumentatioun. Die Nationalbibliothek ass vun den Hauptakteuren an der heutiger Wissensgesellschaft.